I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati Clash Royale. Ako želite da i dalje igram Clash Royale, obavezno mi pišite dole u komentarima. A ako želite drugu igru neku, obavezno mi isto pišite u komentarima kako bi mogao tu igru isto da snimim. Pa da krenemo. Protiv Jose.r.y igram. Ovo je odmah napravio tu nekakvu kućicu za gobline. Sada ćemo poslati jednu curicu da ih napadne. I uništit će njihovu kuću kao što vidite. Također ću poslati svog mini peka na ovoga trola kako bi ga mogli zaustaviti, poslati isto bombera kako bi taj dio mogao biti što jači i bolji. I mislim da ćemo ovu tvrđavu već sad osvojiti, dobro sam to procijenio. I napadamo glavnu tvrđavu, to jest kralja napadamo. I sad ovi kosturići su napali mog trola, ali ga neću. Mislio sam da ću ga spasiti s ovim strelama, ali izgleda da nisam uspio, bio sam prespor. Stvarno. Sada ćemo ubiti ovoga trola, pa onda idemo u napad na kralja. Da pobjedimo ovaj rat i da bi dobio što više bokala. I ovaj jadni mini peka jedva ih ubija. Stvarno je uspio ih je sve ih je uspio pobiti. Ovaj vitez je mrtav. Ali ovi kosturići su isto mrtvi, zahvaljujući meni jer sam poslao ove strelice na njih. Ovaj pametnjaković je bacio meteor na moju tvrđavu što mu nikako nije pomoglo, niti će mi pomoći. I sada će moj troll osvojiti. Ovaj rat je već završen, definitivno moja pobjeda. Evo vidite. Pobjedio sam. 30 bokala sam dobio. I zlatni čest, što je jako dobro. Za sad imam već 167 bokala. I nadam se da ću uskoro zamijeniti arenu. Ovo je sada arena 1 i kao što vidite niza čega je. I nadam se da ću ovaj rat isto pobjediti kako bi dobio što više pokala i da bi mogao zamijeniti arenu jer je ova fakat ni za čega kao što sami vidite. Ovaj troll mislim da će ovo uspjeti osvojiti. To je sigurno. I osvojio je. Uspio pobijediti. Mislim, srušiti onu tvrđavu. I sada idemo na glavnu tvrđavu, to jest kralja. Sa svom svojom snagom, mislim sa svom svojom vojskom idem na kralja. Kako bi što prije završio ovaj rat. Kako je ovo njegov bio potez da je bacio ovu sigurno bez veze negdje bacio onaj meteor pored moje tvrđave. Sada će moj troll osvojiti ovu tvrđavu što je sigurno. Ili baš i nije. Pa zašto je dao ovoga bombera, ovoga cigana tu? Za mene su ovi bomberi, inače su mi jako dobri, ali ako igraju protiv mene su za mene samo obični cigani. Izaći moj mini peka, pa ne.
Nije uspio se probiti do tamo. A nemoguće da ovaj bomber, ne razumijem. Umjesto da ide na tvrđavu da baci ono svoju jednu bombu, on vraća se nazad pomoći. Što je jako velikodušno od njega, ali stvarno nije potrebno. Jer dosta imamo osiguranu bazu. Ako želite mogu isto snimati Minecraft, samo pišite dole u komentarima ili neku drugu igricu, možda Clash of Clans ili ne znam, neke druge igrice. Samo mi molim vas pišite u komentare i poslušat ću vas šta god da napišete. I evo, pobjedio sam. Igrao sam protiv neke Andreje. I opet, nemam dovoljno. Nemam, nažalost. Sad da vidimo, vojska mi je, ajmo reći, jaka. Jedva čekam da dođe na level 3 kako bi mogao ući u neki klan ili da si ga sam napravim. Samo to čekam, ali nadam se da ću već sutra to uspjeti. I još ovaj rat ću odigrati, to će biti kraj ovog videa. Na desni bok sam stavio trola i robota Minipeka. I ova dvojica su najjača što se tiče toga, jer obojica jako čudo energije oduzmu od tvrđave. Bukvalno oni ju samelju. I nadam se da ću sada u tvrđavu osvojiti one... Koliko ih sam... ovo sam izgubio. Definitivno sam izgubio. Šta sam? Mislio sam da ću pobijediti, ali sam izgubio. Izgubio sam 4 pokala. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Hvala što ste gledali. Naravno, ako želite da i dalje snimam Clash Royale, obavezno mi pišite u komentare, ili ako želite drugu igricu da snimam, isto obavezno mi pišite u komentare. Ćao!